iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ti ko na marikwanang. Namintanlon nga inulit-ulit ko nga imbaga, di mo pala nangag. Ulit man manain, Kuna tumaray manod ni Kapitan. kas Kapitan manain. Katuan na, Ay saus, makapakigtot mo't day tangay mbaga maray. makapakigtot asasawom. Kat saan ka mo't anakigtaut? Ah, sa anak aya nakigtaw. Wan, nakigtot ka ayamot. Abto'y maray, ipakita kun ka makigtotak. Ah, ha! Na, Oh, dayta, nakigtotak ka. Na. Nakitam. kas kala nakakita iti alalya maray. Orela di makal dagita matam. Makapakigto mga min dayta imbagam. Ni Kapitan, agngayangay manan kas Kapitan. Ha! Naa, tanya ko mati makapakigtot di ta imbaga, maritoyang. Apay adi ka nakatagari iti imbagakken ka, abadaw. Kasano ang makatagariya ngay? Kat nakigtuta. Tatumaray day ta kumpare kas kapitan. Nila maumuma. Nakigtot ka. Kitwin mate. Diyan mo nakita nakigtot ka. Apay, masapol pa lang mo't makita maya. Katuan Basta nakigtutat. Diyak kaya day ta, nadamag ka. Oray siya mag. Idi imbaga kanyak ni Marikwanang. Nakigtutak mag. Kung nakasyak ti tumaray, isumanay. Day tangaraw tinakakigtutak. Isumod lang nga ison. Di na mo pasublatin ay at tumaray akas kapitan. Waraw, adalang man damagat king ka. Anya day tatabadaw. Apay, pudno aya at tumaray manan ng kalmaw kas kapitan. Wan ka now. Ha? Ha? Pudnaw? Wan ko naklangarudain. Ay di na magkikigtutin ko araw. Kigkigtutan ka yamay. Sinong batak lang mati sa ludsod mau. Kalabanin nak day ta kumparek. Ha? Tumaray ka mat tatabadaw. Wine, siyak matan ita, tirumbang ag kapitan dito barangay kabildatan. Ha? Eh, Ay, makapakigtot man day tangay imbagam tatabadaw. ha? Ayunay mo day ta na pan nakakigtot mo ko araw. Pero miya nakigtutak tatabadaw. Ha? Makapakigtot pa ilangaw. Igdaig, nagwaras gaya man dito barangay tayo ti planum apa nagnayangay mun tumanan kas Kapitan. Ay kit nasaya at Uray saan ako nga agkampanya. Wen ang nakigtot kano damari to yang ken pari badong idinadamag da. Apay makigtot dangay. Ay kat amumeten tinabayagan nga arapaap ni pari badong nga agkapitan dito barangay. Tumaray latta Kumpurme kada kami, ti butos dagiti tataw. Wen nga raw da. Apay anas kan amakigtot dagijay nga agasawa. Bayam lang ang makigtot da. Adun tupay ati pakakigtutan da nga aramidak. Ay, di mo unay kikigtutan ida, inteng. Narigat ay. Marikwanang, anya ter aramiden ni Kapitan. Apay, di mo aya makita nga idadauluan na dagiti tanod na nga aglinis di taigiti kalsada. Tapay ngar aramiden na dayta. Ikat isugayam ti Kapitan. Ay, makapakigtot man daytang aramiden na. Naa, amin matlaangan amang ken makitam nga aramiden ni Kapitan kat pakakigtutam. Ay talaga! Apay, di mo aya kayat amalinisan dahi ti barangay tayaw. Tapakakigtutam, uray pa naglinis ni Kapitan. Duranda tayo amin inton rabay. Nagkuna, Chef. Sino nang ibagas yet? Nyangkel ka oh. Uray siya, makipagrundaak. Ay, Di taman ti kapitan. Saan na mabalin ada kayo lang ti agrunda. Agrundaak mo. Wan ang kail. Tapnod da ka duhami. Nasken nga agalibtak tayo amin nga agrunda. Wala bibilabak ka ni parinteng. Oray niya ter aramiden na. Apay asaan ka, bilay, kat idadaulwan na ti panaglinis dito barangay. Makirunrunda pa yun kadagiti tanaw. Dagitalaan. Kahit si Kangay,
Kunam ngagngayangay ka kas kapitan. Ngam awan mararamidam dito'y barangay tayak. Aguray ka laeng tuyang. Makigtot kan tao. Sige man, no talaga ka laang. Mare, saanen ang matataon ni Inteng di Tabalay? Apay, Maray. Ay, nagado a proyekto nga asikaswan na. Ay, wan, Maray, puno day ta. Kano agsasaron no ti pirpirmaan na apapapelis di ta barangay hall. Ay, nagado titultulungan na. Kawan pasyempre, isaw ti kapitan. Ne, Mare, asino jay magmag na ititang nga ti kalsada? Nabartek met alakay. Wen nga rod, ay, nabartak iti kastaunay. Nay, matumban sa Ay, tan. ay, sos, ay, natumban nga Ay, agpaisaw. arayaten nyo dyan nabartek Nay. alakay. Arayaten nyo. Sino di nabartak ang natumbay di tengah di kalsada? Katno ni tata ba daw? Ay, unay matday ta akong pare kon aya. Mangrugi man na nanggail. Ikan na ka manan iti sakit ti ulaw. Kanayon lang aron nga agsakit ti ulo kon tawang ko kwartak. Nayunan na pa'y. Ay, san ka pa'y anabigbig badong? Si kagayam jay nabartag. Naparte ka kaya, Mike. Kanuray ka lang natumba di tatang nga ti kalsada. Anya, natumba nga. Sana ka natumba. Na, ay saus, di mo na motor aramidem no kasta mabartag ka. Anya, saan? Amok mo't at inararamid ka. Inaksuruan. Tanya kumangay ti amom ngay naramid mau. Napan ko binagbagaan, nagiti mamartek alalakay. Nga isardeng dan, ti panagbarbartek da. Tawan tinasayat nga itid na, ti panagin inom iti harak, tuyang. Kay tapay ngay asikamot ten tinabartag. Anya, siya kaya. Oo, imposible na ganawa ka. Aguray man, talagi pa. Noon niya tinapasama. Oo niya, malagip maun. Malagip kaon. Idi sumungsungad ak amapan ida bagbagaan asaanin nga ginaw. Inayabandak mo tayo. Makitam day ta. Napana mo nagsyat iti na minsan. Ang pinamindwada mo nga pinagsyatan. Amo kon tituloy na badong. Naginom ka anaginom, agenggat na bartak ka. Ay, win Kastan sa tinapasamak, tuya. Wain, kasta nga agpaisaw tinapasamak. Ha? Kasano nga agbalin ka, kapitan? No ultimo awis dagiti mamartag, ka di mo mapagkadkadaan. Sakti mapan makisarita kadagiti mamarta. Taanya tiga po, amapan mo kasarita, ida? Tapno sumardeng da nga ginom. Oh, Saan to pa'y anapasardeng ni Pari Badong? Si Kantukit din. daa. Sa balak kapitanak. Ken agbalinak tumanin kapitan. Oh, Ay, kitaan ta, numatak daram day ta asaom. apay ajak matakdiran. Ti kapitan, nasken ang matakdiran na ti sa una. Agiinom kayo manayin. Kapitan. Adya ka, Mat. Agsat ka. Ay, agsyak ka nga agpaiso, kapitan. Imbis ang mapan kag trabaho para iti pamilya yaw. Day takit siyat yar aramidan nyo. Agsakit day, kapitan. Mas to pay. Di kagungungat dita. Ay, sa anak nga ginom. Ay, naimas deto'y pulutan, may kapitan. Ramanam kadiye. Daata pilitin dak. Jak nga ron kaya ti ginom, nay. Oh, arak mo, kapitan. Inumamon. Ay, isardeng yaw, ti panagin inom yaw, ta makaungot akon. Ay, sos, nagbuwan ni kasmat ni kapitanan. Makaungat sa amot kag peso. Makaungot ka talaga, nay. Ya, gawin tayo karutan. Makaungat ni kapitan. Delikado no, agungat day ta. Kapitan. Bala, masapul nga tulnog kaya. Iba ka talagang kiniangkel ka o kagawin. Tapay, apay abilib ka kenkwana. Ket no napasardeng na dagiti agi inom iti arak. Ay, naglaingan ni kapitan no kasta. Kano inaldaw dagita nga agiinom,
Nagkarida kini Uncle Kaw, asandan nga ginom. Ay, nasayat mat. Ngamen, no nabartak dagitan. Conforme ti kurso na daan da. Agkikil da pay. Binalagan idan ni Uncle Kaw. Rumbang lag. May samot dagita sakit ti ulo dito'y barangay. Makmaksayanin dagiti sakit ti ulo dito'y barangay tayaw. Rumbang lag ang maikatdan Tauray siyak. Jak kayat nga agsakit ti ulo. Naginlalaing day ta, Kapitan. Anya nga ginlalaing ako nam, ka nabagbagaan na dagiti mamartag asaanan nga ginaw. Kahit si Marting da. Wan, napandan ka dagiti trabaho da. Dagiti mo't da duma, tinulungan da dagiti asawa da. Aha, jak lapat chay. Na, apay asan ka mamatay? Basta jak mamatay. Mamati ka kaday ba daw, taa daw tinakakita iti day tangay naramid ni Kapitan. Nuyaw awatan da kay iti arak, agin mamadi ka pa'y laing aya. Na, makitam day ta panunot mau. Naima sa pulutan, dimki di kayatay. May sapay day ta. No pulutan ti pagsasaritaan. Naghalisto ka? Ayan na nga, ijay bagbagam nga agbalin ka na sayat nga ihemplaw dito barangay tayaw. Tapno si kanto ti botos dagiti tattaaw kas Kapitan. Bakit aguray ka ah? Urayan, ti panagbalin ko na sayat nga ihimplaw. Kain, linis tayo matalinis dito'y barangay. Inaldaw matayin. Saan ka kadi naragsak nga aglinlinis dito'y barangay? Awanin oras ko ama panagaram. Ay, nood na napintas abalas ang ama kakita iti daytoy barangay tayaw, analinis. Saan kan ama sapul nga agarem ko raw? Apayan ako namday ta. Gaputa biro ka na ka! Ay, wanan niya. Una, panunutan da no asino ti chip ka daw. Ay, siyak day ta, Angkail. Nataraki ka na alibdak. Oops! Ay, siyak maninday ta. Na, iso di ka nagreklamo. Ta para pagsayaatan tayo amin daytoy nga araramiden tayo. Di ba? Apay nga ni tata ba daw? Ha? Apay aya? Apay, di mo nakita. Ay, wunan niya. Anya nga tiyar aramiden na ijiigid ti kalsada. Kita ama, agibulbul lang iti basura. Day jayaw. Ha? Impuruak ng ti dua supot nga igam na basura. Ay unay mo't daytan a people. Imbag kumamot no tumulong aglinis ket saan mo't. Un nga raw, isupay ti agiwara. Multaam. Anya? Pagmultaak nga uray kumparik. Uray kumparing. Multaam tapno agnakan. Nakiktutak to yan. Na, apay ang nakigtot ka? Ayun na yan. Hapay pagmultain dak na ita, Kapitan. Apay, di mo nabasaya. Nagibasura ka kanaw di taigid ti kalsada. Kay, basol da ita. Nabaybayagan abawal tagibol lang iti basura dito'y barangay tayaw. Apay ngay naramid mo pa'y laang Tapno adalinisan da kita barangay opisyal Kintanod. Gapoy ti day tarasun mau, agmultakan adi na oras. Ay, sana mabalin da ita. Pangalangay ti pagmulta. Ay nagaramid ka gayam iti bawal. Agmulta ka talaga. Ayawanan ba daw, kano ka nga garamid iti nasayat nga ihimplaw dito'y barangay tayaw. Ay, da ita nga ron mo ti pampanunutek. Diyak lamarugrug yan ay. Ayan na ni Uncle Mau, kwaraw. Dali taunag. Agsarita kami man. Nay, makaungit kamay. Danugam sa amutin ni Uncle Kaw. Ay, saan nga agkamkamali dahil nga Uncle Mau? Tatalagang aglaban kami. Ay, umunag ka paray. Adak ditoy. Pasok ka raw. Nasayamay, tanda ka nito'y paray. Imayak, takayat kaw, nga aglaban ta. Naa. Ay, adat mo asawan. Labanan akon. Agdinanog ta. Saan pa ya? Apay ngagdinanog tangay. Pagmultahan na kiday. Naa. Among mga awang kwarta. Linabsing mo nga ron ti paglintigan ti barangay. Nagibalangak lang mo ti basura. Agasam ngay. 1.5 adagosan ti bayada. Ay, first offense la day ta. No aramidem tumanan didakdakkel to ti multam. Ay, makaungeta ka talagan, pare. Naa. Agdinanog tan. Wanan ti kumpare. Ay, no. Dakas ta dakalaban na. Ay, mabalain. Anya, dakis ngay pagbagamay. Ay, agtugaw ka ta agkalma ka man.
Saan ang maalat ti dinanugan daytoy? Ang dinanugtan! Ay, ay agure man tagpatimplak iti kapim ken ni Kwaraw. Tagkapita. Ha? Ay, dalibre akapi dito yung barangay Hulaya, paray. Una! Ay, uray pa inal daw ka nga umay agkapay. Saan ang maibos? Ay, kituwi na. Ang kasano nga, di pa naglaban ta. Ay, inton umay nga eleksyonan. Isuti, panaglabantan. Ay, saan ako na lumaban, paray? Ah, Basta palubusan naklaing o may makikapi dito yung barangay hall, solbakon. ay na, ay, no mga bakak tumananakan. Uray, every minutes nga umay ka dito'y ang makikapi iti adu-adu akapi. Sanan alumaban ni Badungkaw, kas kapitan, maray! Naa, nagpigsametan ti panangibagam maray. Anya ti panakunkunam kanyak tulang. Ay kat pinigsaak, atap numangag mo anasayat. Awan diferensya ti lapayag ko maray. Ah, aya. Ay kat nasaya at ano saanen alumaban ni Badung Mau. Won, maray, nasaysaya at latakanaw, nuni kapitan intay tagbalin a kapitan. Uray agnanayo na. Ala, tatabadong, suportaram latan ni Kapitan Enteng para iti pagsayaatan ti barangay no. Ala sigay, diton tinagibusan ti sabalipay amparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.